Shubor na Snem jong unong san Hima. Kaseng Khasi Seng kami haka arpulai terek unai wing arajar arpuar kalaraki kaseng kut Snem kabashi spa arpulai Snem haka badi ki spa ngut ki patba ki bedon haka jinget tenrai glaya yat patba ya kabala sedang namadan yoring hap shadu shamadan waking haringkat ka bom ka sing ka phawar ba ka jingshat kan thai ba chenrang ki samla ki khna ki rangba ki lay shim banta shit rahem haka ni ka jingyat patba ka bajulong shi sien shi Snem haka ni ka sngi bat kan mau ru ki khatn ri ngot ki nong seng ya ka seng khasi ladan ru ka jingshat ka jingtem jingpot haka ni ka sngi ban kan mau karpang ya ka ni ka sngi ba khrau jong ki riu nget ten rai ka nyam khasi hadien bradap ka jingyat patba namadan yoring hap shadu waking lapan long ka jingyalang ha ka bala wan ban saki do menteri sarkar ka jala Arunachal Pradesh ubalong kum ukong san Kabanay ka Jingrakhe jong ka Seng Derik Harwanlang of Mamlo village sorry Kalyan Ashram Unitary of Kalapanikop iya kabo Angi kum kikinho Utaman usang Jom kaseng kasi Seng kumi Saudong saukun Hakari kabadiyati Harengkat kuni Ukhaw gaya khawsya Utay do tesnam Utay mat tepun Barengkat unsur Rengkat unsuba Barengkat ulang sud Rengkat ulang sud Ngindangu ngindagat Anita mapi kapabilay maya kikun kisil kendra kasang kasi sangra kendra kumar mapi lasyang asli asla kamerana anikana kari baik kari baca kari kadut, kari kanap, kari usah, kari upan, mau sentuh, mau siku, kiding kisi, kilu kiwa, tenda.
और शोभा पद्मा बन्याथा पिथी खमजम नगबंता रंबा सुमन सिंह सावन Banyakha film nagabenta iramba sambor shulai Kapangi ya kemen lang mandrakli di dak cispa arpulai Snem juga Seng Snem foundation di juga Seng Khasi dengan ya kemen lang ngampoi berkat punya berkuburam ya padi rambak Sumar Sing Sawian beli cibun berkuburam ya Badon Kupar Bekar Presiden Iba Oar Salam Presiden juga Seng Khasi Seng Kumi Oar Salam Seng Presiden juga Seng Kumi juga Seng Rak Joai Boro Khot juga Seng Khasi Seng Kumi Boro Ki Senak Seng Nak keleng-keleng dari Khasi Gentia Kulai Dalang Naduki Minister Napa Arunachal bagi tim joki baru, bat kumalaong madum sibun yang kapor, ni keban lang, bat nginayai, ya tray lang, si para, gawai gayeng, gasem, iles lang, bala, seneng lah crowd beli tray kerat, bagi long kebaya teli, kebaya nyarap iwe, kan beli rambu ini berkai, lalu kuli dikot. Kentang di buku, lah kadi ke Bible, ke Ramayan, ke Quran, ke Gita, Guragaran Syahid, kadi ke kentang buku, ke Hikayat Tajuk. Yang ini, baru kita beriu ke selapat hai, baru ki merat, ki kenyang, ki doa, ki doa ki doa rengkau, lah persap mensiam tang dan juga mensiam belai. Tetap kalau, ngau bu kajing kerpan api baru, kajing biar teli. Bagi nyalek orang ya kecing ya sufu jumut habrok kita beliau bagi yo pan ya im suk im san bagi nya doi mar keliang bagi yo ya kemet kepan ko juga kia bapang ko stom kin ko kin kia no batki sabla saboy ju dua puthe ke examru ya bu tungwai lang na ka juki na belang na kaliang jaga sendasi iba skor ramba skor jalai la ai kecing duai Nagbatajong ibaro, kamtam nam tayo sampula puli jongi, baki niya pas bahapya pas met ang exam. Kulay si hajar bu. This crops has also a soul where if they are not properly taken care, then this crops will be, their soul will be wandering around in their earth. That's why in the future, whenever they are harvesting it on process, they won't be getting a better yield of the crops. So now, this priest is chanting, brought by this help of this ginger, where the one ginger is being kept there, that will be the useful to bring the soul back. berpuso dan ro ya jena kumpu ya lu umum ya jiu ubo ya le kam burak ni kuju ya lu and the side by side this where one lady is being sitting there with all these materials. This is called where his or her house is, where the one lady is preparing for the receive in next session. So now they after this they reach their
respective home, and there will be a community feast where there will be exchange on the walls of. Let us all give a big round of applause. जोर से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत बढ़िया। फेस्टिवल में आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो पूजा की पद्धति है, आपकी डांसेस है, आपकी इस सेंग खासी की और जयंती की देख के मुझे बहुत प्रभावित हुआ। और मैं आप सबकी 123rd फाउंडेशन डे में जो इतने सालों से आप अपने रीति रिवाज को, अपने कल्चर को जो प्रैक्टिस करके आया है, इस सब के लिए तमाम उन लोगों को जिन्होंने आप सब तक लेके आया, उनके अपने नमन से मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ। उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी रहे, उनके आत्मा को शांति मिले। को भी हम भगवान सोचते हैं, पहाड़ को भी हम भगवान सोचते हैं, नदी को भी हम भगवान सोचते हैं, पत्थर को भी हम भगवान सोचते हैं। हम जब भी कोई अच्छे काम करने जाते हैं, पुजारी हम पहाड़ को मंत्र गाते हैं।